Nós vivimos no planeta Terra. No planeta Terra hai continentes, no que vivimos nós chamase continente europeo. Dentro dos continentes hai países, un deles é Italia. Nos países tamén hai regións. Bueno, dentro das regións está Sicilia, donde nació a crostata. Investiguei a crostata. A crostata é unha taza que se toma como postre. A crostata é típica do centro de Italia. Tradicionalmente prepárase doblando os bordes da masa sobre o relleno de mermelada, creando un aspecto máis rudo en lugar dun círculo perfecto. As mermeladas usadas para o relleno son as de cereza, melocotón, albaricote e fresa. Tamén se pode rellenar cos trozos de fruta fresca e crema pasteleira. Ricetta di crostata al ceneletto! Gli ingredienti sono grammi di farina, un uovo, un cucchiaio di latte di soia, 60 grammi di zucchero, scorza di limone, un pizzico di sale, 125 grammi di burro, utensili da cucina, un mattarello, una bilancia, un contenitore, carta oleata, una grattugia, un setacciatore,